Kule ndaba yokuthi njengoba lesikhangela isilonda lesisinje kulalesi se-operation and then lokho okungapha yikho lapho obakhipha khona ithumbu lele balikhiphela phandle. So mayisi etoilet uphumela khona lapha esigubhini leselisibonayo lesi. So ukudla kwakhe akudlayo kasadla ukudla okuqinileyo, usele special diet yakhe, usesidla ukudla lokho kulula okwenzela ukuthi ukwanise ukuphumela lapha. Lokho kutshintshwa every day noma ngathi ngama hours ungagcwala katshintshwa. So ukudla kwakhe akudlayo ngokulula. So izinto zonke lezo thina kasilazo ukuthi singamphani, sipheka isitshwala zonesi sibese kumbe porridge ukuthi akwanise ukuphila. So yiko kona ukuthi ngama challenges esihlangana lawo wena wonke nalawo ukuthi ukudla kwangikhona abe kufuna asilakho, kufunakala izimali ukuthi at least sikwanise ukuthenga akwanise ukuthi aphile kahle.